di situ ya kejingan enggak? Enggak ada kejingan. Enggak kejingan, tetap masih naik meter. Kopling, mundur. Nah, mundur pelan-pelan, mundur dikit-dikit. Lambat, jangan ngonyor. Putar, lambat deh, pelan-pelan deh. Dikit lagi. Balas. Putar habis kiri. Putar habis kiri deh. Ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balas. Up, mundur lagi. Up, netral. Nah, pas dulu. Tenang dulu. Nah, ya, keluarnya. Pak, kayak itu istilahnya Pak diparkir yang tonggak Ya, belakang kan? untuk stop roda kan, biar rodanya stop kan. Iya, iya. Nah, ada. Pindah. Naik lagi. Maju ya? Rem tangan lepas. Hah? Rem tangannya lepas. Iya. Nah, ya. Kopling 1,5 badan. Kiri. Balas. Wallahu a'lam.